Amemba mangwatanio ya aimimaka wa ya mkuyo ni kuyapa kaya wakiloni mbunge cha Kathiani kwimundi ni malasimika kusa kuanza mayaka vinda kungamia ngwatanio yo itina wa usakuanio la wivaniwe umundi kungama kumwana na kila mwabisa ma serikali ungua cooperatives miaweta atavate na mugu wakati wa memba kila memba ye leseni kanava ye imbwa mundu na muvango wa kulikilila usakuani usu atio wiwendi wanza maila hivi tovo kuende ya kwekala utongo ini matogweni Darius Mbalu wa memba ala masakuwa kukwati ya ungami wangu atenino miasekanani mea kwa ili ambwate nino na kubeta madhina la mevo kwanzia sionde bate kuitikilia utongo uwe na waseleke Boni Mutisia ni mwandiki wetu wa mauvo Thino mbano ino ula waite utalo munene wa memba mangwatanio ino ulaitweta mwene kiwila ndinaithi wa nevinda yololo kunena na enenthika na memba ya na lamoneka matenda uneni wake mwireta withitwa ithi uvathukanu na wendiwo chende ni maofisa alama wakitotoa isusa kwa niyo kulasimika kuunga miano itakana vaina muwa na ngwatanio ya kwena ndeni wa ngwatanio ino ni mtu itikili kwa ndaya andoma mkoyoni kusio kwa ofisini mpaka muteniola mwithiwa inyuene mutoma kwi control na mukethwa mwena mugo kisungu itwa decorum no ugo ando manza taiki tetema mukuyuni tuke wetu na mugo wake kalania nemu atoimuko ni kula kwithwa memba ya memba ni chakwete utongo imundi ni wangwatanio ino mailasimika kwekala ndingi tina wa maofisa kwevetanga kisioni ki maiwetekana hii kitumigisio cha kuungamia usakuani atono nginyama sa kwenza maya kukwati ya meta ileta usakuani ungi mundi baani titi tutuko usakuana kwena na nchenda ila siyevo na ila tukie anjenda tuandoptia kusakuana na tuala ya budgeting nitwaona kindu chaende akite utuelea nuno nitwibangite kusakuana gwaguki nela twambia kubika twathi kusakuana kana twa yanjia ndene na isu twatwa was round in circle tele waicha ukiende na members mane na masekela kimatre banu sakuani wewe kana tenda usakuana nundo factory tu yende nai aimema mukuyuni ni mawetakana methu maitumikana ininza makana utongo yula withi tovo na wendiwo munene serikali kulikila na kumatereza kutungia mali yo ila meona tetonya kwa ya moko ni matesi na yazia wende okite kusakuanithia andu nundu andu manati inene na twambiye ukomplaini mwaka muthelu na nundu kithikitu kitumiwe mundu na kifoi ila tamukuye tamwandikiye balwa wo mukwa niwe waseubisie kana akaeta ya ndu makoka uzakuanithia we undu ukwenda na ithi members mamukuyo ni farmers cooperative makuwa Stephen Moya wa mbuga kithine ataka akina ingipo standard ila kithikekete ni kaunti ya Masako kikaetwe ngawa na wito ithi twekulia ngawa na likelele kithicha mukuyo ni standard ilo twekete kithicha mukuyo ni aimi umundi ni matunenga mandate ya kuati ya siendo sio first tumane usakuani unindi chakele tuati asset sio palasi tumane sieva nondo committee ila zitwe yungamia siendo siaimi ndithitwe zi transparent nitumana kawa wo wite wata nondo wimundani mbwene yuite na nuende na kwanangeka kwondo wo tuitia ivia yoyote we will leave no stone unturned kenda kaola we mondane ume na kithikito kiyosa dignity ila ichailete kondo aimimakwa ni peaceful na imatutuma and we will serve them we will knock every office ona ketha imaanisha kuemokoma kiune nitukwika kana tio ugo kumame koyo ni Kathiani kaunti ya Masako nyeni Boni Mutisia.